Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan birga men Badboy. Do'stlar, biz Masterga jol rubrikasini boshlaymiz. Tak, men kokda o'rgatsing. Tak, janimda ko'chanchigim bor. Uni o'zim jahlimda oldim. Qancha 1 soat bo'lmay, 2 soat bo'lmaganmi? Endi to'ra bizning har yoqda, angar yoqda ko'kzuni bor ekan, biroq ko'kzuni dim jillanya bo'lmadi. Onda joylab o'z ko'kda o'rgatib bering. Endi tushganda bir normal narja bo'lsa yaxshi bo'lardi do'stlarchi. Yani yoqda o yump normal bilishim yo'q. Biroq men undamaydi. Sebebi menda MP5da skin bor. Ana birinchi jinayda kelsin, son 5/5 obnovaga qarshi bir sidekesin. Son 5/5 qildim-da, o'sonday birinchi papatkani tushirib oldim. Uzun yoqda dravashimiz davalik. Ama ya солнце светит монета. Так, 3-chi loyiha ishlayim. Хорошо. Yoqda 2 o'q dravash. Ya. Men unda pistoletni o'rnatirib nabirasam 2 o'q dravash Winchester ekan. Так, aptechini olaylik. Endi bizga ближний дальний оружие kerak deb aytayotganim. O yoqda adam tars. Все do'stlar. Bir hit plotna bo'lsin. Так, ne yoqda ne bor ekan? Stena, avval bir normal avtomat patron hali kerak. Bir avtomat, 2 avtomat, bir Winchester nog'iga bo'lsa jiddiy. Endi ne yoqdan biz o'mini adam ko'rin. Adam timid. Sen 39 ketdi. Bari mama ata o'tirma. At ko'chir. Birev timidi. Ata 9:45. Наконец-то 9 qolgan kezi barini shatir-putir qilib berdim. Dato shashirab borib basna tiydi. Men uni lut deski qo'chdi. Aptechkani oling. Артына birev aytib bersa, go'shak rukayatga 2 Mesela biroq arijalar uncha emas ekan. Men MP5 men aytib tur. Bazar yo'q. Tak, ajaqdan ishim bilan ko'rik. O'shin do'stlar, men nima uchun aytib desangiz, 100 biroq men o'zim bir yerim qishib turadi. So'ng keyin обязательно anday jup ili ровно sam bo'lib turish kerak. Keyin ko'rishtir aldagi vaqtda da dal o'shanday joylar bo'ladi. Endi u ishni range bermangizlar. Yoqdan tushik. Men da'da jang'ir ko'rdim. Так, endi men avtomatning patroni yoqdan avalayin. Men bir ne deydi? Aptechka men birga. Men aptechning hozir uncha ko'p kerak yo'q. Потому что bu joylar hali nutlar. Ko'p aptechka qilmaysan, biroq ba'zi yo'q. Endi tegizganda sol o'zi kerak bo'lmasa. Endi gaz biz pikka boraylik. Qanatik men pikka. Netken sulu qiz, xudoyim-ov. Tak, yoqda adamlar men yoqda desk atib ketar, yoqda segraslik argacha 20 qilib ketar. Men bir qilib ketib ekan. Bazar. Только basna achid. O ortda. O Denisdan achid ortda bo'ladi. Baramiz basna qadab tashlaymiz deslik deyotsa. Tak, o'mini bazar yo'q. Bir 21 qilibsin oldim ba. Men atib sadoshi kelib qoldim. Qavat degan ay to'bada adam. Atib dim tegzam. Bazar. Bo'ldimi, bratan? Yoqdan aptechkani olasizlar. Patron bilan birga. Yoqdan aslında dim o'tjo'gim bu kishining bor. Ajaqda o'tib ketgan yer qoldi. Bu qaytadan bor jirincha odamda kaza oldinda bir adam chiqib qolar. Bir o'zining molasini yugurib ketgan bir adam chiqib qolar oldindan bir. Qo'limizda bitta. Tak, men yoqda atib ketib. Ana birovdir. Ching. Bo'ldi. Bicho. 6 sekund.
Мынакта атып атат, мына өлтүрдүм мө? Өлтүрдү па, жанакта бир лутбокс жатыр. Сонда да апасына мә 4x 4x гана бар экен. Уттарынан базар. Одан башка дым жок. Биз пиктин өзүнө келдик. Анакта Лапутойдун ичине кирген жокпуз. Эndi мына жерлерди көрөйүк. Адам болуу керек, байди 24 адам, 6 килл вроде нормально сыяктуу. Так, бир бомбам 3 жөнөм бар. Азырге жетет. Неужели пикте бирде бир адам жок? Мына бәсе болуу керек го. Мына котуна чыгып кетти андайын. Бәсе. Бирөө осуна жерде бирөө башка тимейт анау. Бита катана бир сковородкасына барып байди сонун артына чыгып кетип атыр. Мынаяктан абалай кылып атат. Что-то арттан атып атыр. Арттан атып атыр. О, мынекей мә. Болду, кадап тастайбыз. Менде лут нормально, мага основной эмне гана керек? Стена гана керек. Да, стена жок экен. Аны жок, патрон ала саламыз, автомат. Автоматтын патрону да керек болот. Мен мынакта жүрсөм, мынакта бирөө маган өзүнүн гейлегимен келип түсүп кетем дегенче шайласын деп жүрдүм. Мынакта лишний нарта сатчак долла менин магазинде. Ал энди кеттик. Не жака? Школа жакка карай бара берейик. Школа. Беру бутылку кола дейм. Артта бирөө машина келди ма? Жок, мотоцикл менен. Чиң. Болду. 6 секундка бунтта, 6 секунд. Аламызды пытырт эткизип жиберемиз. Так, мына глушак бейин. Автоматта да пистолетте да глушак бар. Жо, жетет. Глушак жетет. Астыда да кырылышып атыр, кәдимгидей. Энди ояка барабыз да. Акандай Скуби-Ду папа. Бум деп астындагысын өлтүрүп жибере саламыз. Астындагысына кашып кетет, насорлу өлтүрүп атат. Анан кадап тастайбыз деп баары денесин детинчи. Болот. Денесин ситай жүргөлдү главное. Так, мына алдынан бирөө чыкты. Бой. Эки ок дейт, бирок жестко дейт, экөөнү да баскан. Мынакта бирөө атып атыр. Мына тиме. Махпын карасындыршы. Бойнан ойнойм деп конкретно өлүп кала жаздым. Ампешкене бар. Мынакта по идее адам бар. Анаяка карап атып турду. Өлтүрүп койдум. Мен сонда да сактыкта кору жок. Мына ичинде көрбөйт. Не бар экен? Эки стена бар. Вроде нормально. АКсы менен МКсы бар экен. По идее АК менен аттау. Мынакта көрейик, бирөө может атып калар. Атыш, кудайым ау. Глушакпен атып тастагансың го. Сен тасытчык. Глушак такып коёк да, керек болуп калар. Обязательно керек болду глушак. Или мен болмосом да башка бирөө алса, мага глушак менен кадап тастаса, вот болот. Күчтүү болот сол кезде. Кабат деген ай болот. Ко мне Бимасакиде Лабутойдун үстүнө дроп түшүптү. Сосын мынакта дрон жүр экен. Сол жакта адам көрдүм, мага карай келатыр. Качты. Басына тимейт. Нантан денесине тиет андай. Атни сковородка еще. Кака качат дейм да, туура төбөмүздө дрон. По-любому көрүп коем. Жок, аны мен атып атыр. Кайттан келатыр. Дың деп баарлыгы октуп туура денесине тийгизип тастайбыз. Мынакта бирөө. Мынаган да дәл сондай болуп отур го. Базыр дым бүгүн жолунда болмады ма, не болду өзүм бала. Вообще болмойт. Мынактан көрөйүк мынаны. 4x. Мынакта сошкиди еп алайык, мына рукояткенин ордуна. Сошкиде вроде нормально. Так, мен төбөгө бардым да, ананы көрдүм. Сөйтсөм, ол маган атып бир ок тийгизбей качып баратыр. Сосын мен аны чипадуң дедим да, тагы да 21 кыпсын алып өлтүрүп тастадым. Так, достор, бирге бир калдык. Прикинь, 17 килл. Кууп аткан. Баары нормально, достор. 17 килл, 2 адам калды. Стена бар. Мынакта жана. Чиң. Вообще дұрыс тиме я басына тиме. Не болып кетті ма? Болды, мынаның артына кірді. Көрдім, битамды алайын. Көттайнай қасымда.
стена бар қолында дым қашығы мейманнан аярдан шықты ғой мәсам есік араланып кеткенші тоқта стена қояйық болды екі оқтыра баршы шығамыз тақ все топ бір ой общем достар бүгінгі рубрикамыз осымен аяқталды егер де видео ұнаса лайк басыңыздар подписаться етіңіздер егер де көп лайк пен подписка жиналса біз рекке шығамыз так бронза 2-ден бронза 3-ге көтерілеміз қазір сонымен осы достар келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.